akwaba ede eba too much GHS so Ghana wahala jumede na ebre asose munuaba efiasikapa enenso mede ebebe so mo na enede yi yenuaba aye Afia Schwar waba abonten edin simbi ababa betu edwam eye wotan ya Ghana fo dodo na etan no ni nyina no waba ababa bechirim dinti a eye sa wotan hunu no nyina ekoso na wo chire mu no na wo ma Ghana fo hunu sese eye ema wo mu wo oman Ghana mu yi se nipa no kwa nanim kodrum pepe so bia yemfa obuo emfa ema no na so se nipa ni frama no ne ofobi man so dia yedi ni dia ese ede ema no na chese wo no tan ni na because of say wo no oye industrious woman na abusuafo homa yenkoti ne nsem odi etu idwane ye ba ye beto aso. We are just confused about the personality of Afia Schwar and Valentina. Ghanaians, you see, Ghanaians, we adore confident women, strong women, outspoken women, if they come from another country. I am not the only, Ghanaians don't like me because I am confident and I'm strong. They don't like Nana Banaboa because of the same thing. They don't like delay because of the same thing. They don't like Lydia Forson, go and look for husband, blah blah blah. Because so who is perfect here? Who? They never like. You see, they like Gifty Auntie now because we're free. They never like. Once growing up, the stuff we used to hear about it was unprintable. What I say, but I mean, I thank God the only voice I hear is the Holy Spirit and myself. I don't hear them all. Afia, thank you. You're welcome. Wow, really interesting. So, guys, we're going to go for a quick commercial break. When we're back, there's more right here on our site. Say ena Afia Schwar wode na no disem etu edwa emra na chese wo kokopie mu ewo CCTV ana wo ne frema ashkane ato kwame na twetwe enkomo ede afa na brabo mu nsem ne nyoma ekoso na ye nuaba ni di ankasa ne mame ede eto no Valentina na eje wa by edin a wa ba be fa stage name ana say edin adodo na edi enim no ewo limelight no ase Afia Schwar na ye nuaba yi say de wode ne nsem etu dwa no timi hu say wo ma ye hu no say yes de Ghana fo ebiesi chiri no ena nusu ene ne ban ne ye bia wodan no adie ne won kro ne ba no ni nyina say because of say we outspoken wo ba bonten ebebe kana koma so ade anase wo ba ebebe ye ne wo pe de wo no ohu ni say ebeboa no na no hu dwuma ena wodie won hwe emma wo bi enhye ne so ena bie mu nso so no enya ade nso say wo be ma wo bi aka ne kasaboa ade ahye ne ye mu ntino dodo na hu ne say ane wo mu ade ene ne a ekeka ho na nso so no wo no wo hu ne ho say because of say oye industrious woman wo yi wo bi owode na wotimi ye adwuma wotimi bo ne ho mode ewa akwanya se nyina eso no enu nti ena amadodo na den etan enu na enu na wobobo celebrities bebre edin ede etutu edwa sewa Lydia Forson na Anamoah Gifty Auntie ni wo mo mekeka ho na no na wo chemu na wo my Ghana for yati asese because of say Gifty Auntie wakwa ye penimu nti na yedi ni die emmanuel na nka wo ye young ones to say wo mo say de wo ma wabobo wo mo edin ne dia because of say wo mo ye young nti no say empempenso na wo mo edro no krampo no Ghana fo embu Ghana fo enshedam for respect bia emfa emma wo na nso mo obi mfiri ne man so ememe piem wo man Ghana ham so we did 12 years na say wo adan wotimi kasa oka ne boso nsem wo ye de wo pe bia na eno de ye dibo ebema no all because of sem wo free amangodo so wo ye white and say wo ye foreigner enti ye de sa obuo no nidie no emma no bra so say Ghana ye be ye de ye bedi ye de ye wono ye be bu ye be ma na asobo ede ama ye na ebiem nso so no ya boa ama ye mabunu no wo mo so etimi adrum pempenso a wo mo pese wo mo edu because say edikanfo na ye ka wo mo ehye say wo mo di kan ya wo mo looking up to them as wo mo role model na enedai ye keka ensam ede kire wo mo essay ye ma ye gu wo mo hufia na ye ma wo mo aye ti say de wo mo enye hwe wo mo ndrum pempenso bia wo mo sika wo mo no endru ba bia enti no o mo mbu wo mo a ebeye den enchirima ensoso etimi abo wo mo moden akonkan say wo mo beye adwumade ni titu ene
ene emma because yemfa obuo ni nidie emma baako sei ewo omanyi emu na obi ya wode ne nsam no eto so na na chese wo chire mama Ghana fo ehunu se wono say na dwuma wowo ni sika wowo ne nneoma wo ye nyina eye ne modern boy enti so obi embu no wobi emfa ni die ma no wobi emfa eye the maximum respect I would deserve no say emfa emma no na say ye betoto na say all because of say wotimi ba bonten ebebe kasa wo ka ne boso nsem ana say wotimi eba bonten ebebe di dwuma bia wo pe ne ne wo pe na enu ntini ye hu ne say an wo no de wo no yemfa na asem anya asem ana say yembu no ana say yemfa ni die emma na wo no ha no because say watira peto de Ghana for eka nyina no wobubu na so emu enua enya de se wo betie bibia ekoso se ade ba akopɛ ena wote ewo ni wiase a wowo eno ene eye the voice of the Holy Spirit because eno ene man direction ema no edi ni dwuma na ye nua ba edi ne nsem wei atu edwa ewie ye no na chese Ghana for se da bi abahia wei although say ebi wo ho no ma to da ne nsem a wo ka no se bio enhye da ensisi so na ye nya ababia emfa emfiri mu nanso so enne de ide ne nsem odi aba betu dwa no ehu ehia pan se ye befa emu aba na se ehu behia se ye nso so ye beje atum se de wo ka na ye no kra because wo bu eye obu pan emma pan e wo man Ghana mu pan no de ye mfa emma wom oba be ye adwumaden obeye de obetimi bia de enya ni sika obesisi adan obebie companies ne de keka ho krampo na enya de se sa obuo no sa ne de ne ye de ebebe ma no because ye hu ne se wo krampo no na ye de sa ne de no ana obuo ne ma na wo de kwa aware ase wo de be kwa akoye ne ho mensem na ono ne ye fie ni ti ana se bibisa ni ti emfa sa wo buo no eni ni de no emfa emma wo mu nti ehu behia se eye sese ni betu ye na de se wonu na se oba e wo mayi mu na se wotimi eye adwumaden wotimi bo ne ho moden konkan eye suku mu eye adesua mu eye adwuma mu eye den na se obetimi abo ne ho moden dum pempenso bia abrawo bia enka ne ho woni eye achitafo bia no onu abeyi na adwumaden dia ko akọ na dum pempenso wo bedru na ye upload no ye mani feel se wono so waye bi na enu no etimi di wo bo aba se de be ya eye entrima no so no wo mo so ebetimi anya eye ahokeka ne pepa ne se wo mo so betimi aye bibi ede ama oman Ghana anya sa adane da ye ka ema ehye na emno ema eye talent na de nyankopon ede dua wo mu emu no enu entimi emba na no na ye ebinum so ene no enya dwe na ebinum echemu se o jai abayawe wahu sese ye twabo na ache wahu sese ye di na tema ache wahu sese wo nensem a wakanyanse bia enim enu nti na sese waye na adwen se wo pese wo ma ne de fasa ense we sese de Ghana for beka se ye neglect ema ye nhye danka ema ho ase mfa ebu ma ma ne ho nkrodiba enti ye nja no we wo ye sade we ede eye ape hype na nanso so no dodo na ne de wo mo de eye wo sebo ema eye abaya ne sem opon ni sem ho a wodi ne dan ne da ene nyoma bi a wo ya ensheda enfa ekwam krampo no enenko asem a wakan na asem a wode ababeto abontin emu eye champagne na mama menkenkan eye adwuntwe no bi enfa emamo yenua eye mirabel edia wode ebaye osem. This is the first time that I've seen that Afia Schwar is saying something sensible, and we have to look at what she is saying and work towards it. On also so Edian who is we any a dead dikan won say eye nua ban wa Kenya asempa na hu behia say eye Ghana ye bema ye ni akọ na ye de yetimi etu Anamoah ede afa ehum. Grace edia wode eba ye or see it is true they always belittle ladies in this country. They don't value us, they don't give us the credit when we do something that is extraordinary. At least if a lady is able to take care of herself to the extent that no man or no family member is part of that, we should let them know that they have done well, and that will give them the respect in this country. And also so edia wo de eba ye enono ohun ne sese ebraso sese obi ebo ne homoden e wo mayi mu e wo se yem yenhye ne nkwan na wompem kɔ nanim na no na betimi abo ama afoforo nso so asua ebie yenya eye nana ajekum edia wo de eba ye o se my dear Afia today dear
I salute you. You said it all. No so edie eno no so no de na de wo tu che ede ma eye aban because waka ni nyina. Ye ne bi so ede a wo de eba ye ni din enka ho say wow, such a nice info. God bless you, Afia. We will always continue to love you. And also so dear no. We any adwinche no bi a eba ye efa Afia Schwar nigga nensema wode etu edwa wo chem de ntia Ghana for time wo mo na afi wode futuo bi ema wo man mu ni enyina ehu ebehia se ye befa ne ye de aboye ntuma mu wo mo adwincha wo mo de ba ye eno no wo so so wo fi den na wo kafa ensem yi Fabra ewo too much GH comment section. Subscribe to your channel no so when ya share your videos so na ebiem so like your videos. So wait me follow yen ewo your Instagram page at too much GH _ any epiasika pa. That's the name ye best and share. Fit any assassin ni din and your friends say mechanic. Zana prophet kumichacha my sister me YouTube no. Baby am hwe bi am change your flow and am too much GH. Share na prophet kumichacha me so me hwe.